Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala, sumbatan tanup managyang kutua di tanudi kang bendingan sa mga padaan dakwano agama tanu agama Islam. Sa ayaw to amuria bigyan tanong sa bendingan mga urip mallah nagyang kutua mawdu kayfa tahya hayatan tayyibah. Anda mana ya ikapaka pagintong wa sa mapia ka pagintaw uli na kaparulian ka kung mapia ka pagintaw sa dunia mga urip mallah ay malana sa alungan amori naguka pakalidas kasi kung mga radagan mga awid akal mga rata ginawa naguso kabinasaan ng mga tao mga urip mallah. May alay tanong to so sabi dun mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala sa alin tanong so pad ada tanong maalay mga urip mallah sa pad mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala sa kasabapan sa kakaparuliatan o kung mapia ka po paginitaw sa dunia nagu ka pakalidas kung mga radagan mga tiuba nagu mga rata ginawa o din kabinasaan o mga tao mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko to katutor dua ko sambayang nagu di ka pakandakla si iku di ka panambayang mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Miyateru Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla. Atanatigina so nabi sallallahu alaihi wasallam na aya betadian na igira adna miya kataling umaw na maragna betad di na mala awid akal na aya betadian na hadiskan yan di simbayang sumso nabi sallallahu alaihi wasallam na pad sa betadian maurip mallah na din yan diterung ko Bilal ya Bilal aqimis salah arihna biha etigen Bilal pamatingah sa sambayang warihna biha nagu paka deke kami ka sami sabapun udin ang gulalanon mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. So sambayang mangurip mallah naginan na amalan na tantua pagkababayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kana babusa butaman kaginan ni miya kalalla nagumuna apaligot simba galubuk oriano kiyatiru ako la ilaha illallah dina kasaksi sa atuan na patutasimban na gusto Muhammad na sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Maana ikadua rukunu agama Islam ang urip mallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya mana nasabab sa iyang kutuwa kalaian ni kipantag si kukwapagagama kalaian na kipantag asimba mang urip mallah na ginan ni miya kalalla abiyaluy wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa kakaparulia o manusia si kumapia kapapaginitaw sa din sa kasiyapan yan san na ibigay ron wallahu ta'ala agyang kutuwa mapia kapapaginitaw maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ilaman maurip mallah ya kaysa na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tuturugun si kukagagawi na miya kana o maurip mallah sa mitid taginip maurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Na hasok kaya pa kanaw niyan na miya kagiros kanya na subhanallah mada unzila min al-khazain wa mada unzila min al-fitan man yuqidu sawahib al-hujur yuridu azwajahu hatta yusallina rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. So kaya pa kanaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko kagagawi nabi titaginup yan na malabatad mangurip mallah na miya kagiraos kanya na subhanallah minitasbih yan sa Allah subhanahu wa ta'ala mada unzila min al-khazain ang tunatigin nagyang kutuwa minituro na mga kapupun sa nagyang kutuwa mga kadar wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mada unzila min al-fitan ang tunatigin nagyang kutuwa mga fitna minituron uli na pakataling mangurip mallah tiga na man yuqidu sawahib hujurat. Datigian ni pukwawa tigian si ko mga
darudupa yan, mangurip mallah. Ha? Saan jalan makasimbayang mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Kapakayati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, asutaw na uli na bubaya diditar sa kaya dunia, na si isa alungan na mori na daan ditar niyan, uli na matatalan diyang mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Mana agyang ko tuwa pumakataling umamisabab sa agyang ko tuwa pumakataling umafit na mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Sumso Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na miyatiru yan, iniprop anya nagyang ko tuwa betadiran at tigyan na wala qad ra'ituna wa ma fina illa naim. Kaya mas anak na tigyan na ginawami kami sa mga sahaba, sa mga ingon padao o Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaw nga binatiyan kituturun, ha? Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inun tabuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumakad natigyan ko tahta syajaratin, o itadua kayo, kumakadin ko itadua kayo, ayusalli, disimbayang, wayabki, nagupungguraw, hatta asbah, sa tama natigyan sa kiapitaan sa kanyan, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Sabut na ito, nagyan ko ito, di panutulun Ali bin Abi Talib, na masaw ito mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala, tanto sumasagad silan sa margan, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko ito kasagadiran sa margan, nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay mala piagapasan niya nasu Allah subhanahu wa ta'ala sanggul na sagyang ko ito diniyan di kapanambayang. Mana mangurip mallah, atanto amal ikipantag suka panambayang mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala, kung kasisinganin na kung mapiya kapapaginataw sa geng kailuniya, na huga pakalidasi kung mangararagan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Miyatero pa no mga mga sahaba ridwanullahi alaihim, uli na ini pa no mga tabi'in, agyang uta mga batado mga sahaba ridwanullahi alaihim, tigira na wakanu ida fazi'u, ay batadiran na igiraan namin ni talandakiran, miya kataling umakiran na piyakalak-alak, na fazi'u ila salah, na magapasiran sa ikusambayang. Maana manambayang siran mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Pero man mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala, na miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agyang kutuwa di kambarahan na uulan nagualungan, mangurip mallah, ginan na padanan sa mga tanda, wallahu subhanahu wa ta'ala, agyang kutuwa, alungan naguso ulan, yukhawifu bihim Allahu ibadah. Gito na ipangal ko to, wallahu subhanahu wa ta'ala, siku mangurip niyan. Agyang kutuwa niyan ni kambarahan na. Nanto na ipanduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, may matero yan, nagyang kutatiin din niyan ni kambarahan na la yaksifani li mauti ahadin, kanabatigyan din barahan na sa may sabab sa anain ng buwata asa kataw, amal ataw, uli na kaya patay niyan, dan nabatigyan din barahan na so ulan na gusto alungan, sa may pantak sa kaya patayo sa kataw manusia, uli na kinimbuatan, uli na ikawyagyan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Anto ni panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kagaya gitu na tanda ito sa ipangalo to Allah ta'ala kung mangurip yan. Fa idza ra'aytumuhuma, igirati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam amele niyo to agyang ko to agyang barahana o ulan agu alungan, fabza'u ila salah, na pagapaskan wati yung sambayang, maana simbayang kanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sebut nun naso sambayang imiya kadalla asabapan wallahu subhanahu wa ta'ala, sa kapakalidas agyang kutuwa mga raragan na betad, nagupya makalakalak, nagunganin sana ang mga rarata, mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ganyan mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua mangurip mallah, akailoy tanopan sa kasabapan sa kaparulya, kung mapiya kapapaginitaw, nagyang kutuwa kapaka kuwangka sa darudupa as-salihah, maana darudupa abai as-salihah, mapi abai magi Islam pipiya bibilang ataw mapi parangay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ila mga Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pada sa tanda wallahu subhanahu wa ta'ala, uli na mga ayat yan,
Nagyang ko to akiad niyan sa pararkano. Apo ang mga ginawa niyo sa mga darulupa. Litas kuno ileha ka ang kanong natigan makarnak mangorip Allah. Ang kanong natigan lumintad. Ha? Naginan sa darulupa salihah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perupa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang kaya dunia nagusto mga padalmon, nagusto kami piyon na ginawa, natigyan na ad-dunya mata. So atigyan sa dunia na mata. Maana para hiyasan uli na katumbangan uli na ipagkapi ang ginawa manusia. Wa khairu mata'id dunya na atigyan na mapia para hiyasan o kadudunia uli na ikapi ang ginawa sa dunia na al-mar'ah as-salihah. So atigyan sa ba'iya salihah mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan mangurip Allah. Kaya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala, so musuh dari lupa, naginan na ingo pada ka nang ko kauyag-uyag ka. Ha? Ingo pada ka sa walay, ingo pada ka si ko kagagawi daw, ingo pada ka si ko buat pianda dari pa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na amay ko di mabalo ya salihah mangurip Allah, ha? Na pwede din sa kasabapan sa kapkaringa sa agyang kutuwa kapag paginitaw mangurip Allah. Naigirap mana mabalo ya salihah, maana bilang ataw bai magi-Islam nagumonotan na malalayo nagyang kutuwa kapipiya ginawa sa gyang kutuan dulun aniyo naguguban ni budi ka pamilya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagugyang kutuwa ka pakatitapi iyo mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah ipadipensap ka sa bapan sa kaparulya ko mapya papapaginitaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pangitan sa Allah langon tanong dun makambagian kung mapia ka papagintaw sa geng dunia ay malana sa alungan na mori makalidas tanong kung mga raragan mga tiuba nagumanga widakal nagumanga rata ginawa nagumakalidas tanong ko kabina sa mga tao mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi